بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan harama Islam, alhamdulillah, yan isab kita niyo hajaman na to ini. Amoy in waktu long ta parsukuan sin guru na to mulia waktu ini insyaallah ta'ala. Amoy in tumagna kita niyo sin pangadjian amin kagunahan to sin kita niyo katantan insyaallah ta'ala. Amin in mawdu niya biya diin sila siyumad jasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati niya in pagsumad dya ini amoy in biya diin in laong ta kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa bangsa manusia. Amod to in kagunahan na to ingaton insyaallah ta'ala mapakay na to yato kabuhi na to kataan supaya madawhat na to inamin akhlak sa rayaw-rayaw amunin pagyanon si Rasul sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pagpajukup sin akhlak sa rayaw-rayaw sabab ingkatan kita taka akhlak amunin pagyanon lang niya pangadatan dungan kajari sin tiap-tiap manusia lamud na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumakawa aun doon amin akhlak kagunahan biyata sin Rasul dia aksya magsampurna sin addat sa rayaw-rayaw. Naruna ini makakakita niyo insyaallah ta'ala sabab in addat sa rayaw-rayaw matan amuna in Quran mahamulya amuna in biyata sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha tiyang asuhan siya bang biya din in pangaddatan sin Rasul laung niya khuluquhu al-Quran in pangaddatan sin Rasul amuna in Quran amuin nakasampurna sin asal pangaddatan niya dungan kajari kaniya amoy in laung ta nahambuok na tipon in pangaddatan doon sin Quran ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad turay sabing siyukat kato sin Allah Ta'ala suway in Muslim katantan mag-addat sin pangaddatan sin Quran. Na insyaallah Ta'ala yaring guro na to kalasahan amoy in matarang kato taniyo ini kaingatan niyo ra isa basal amoy laung ta Vice President sin Nidal Islam Foundation, damikian President sin Abdiya Foundation. Bihaon itok balko in guru na to kalasahan, wayron na rugaying dengkan Sheikh Abdul Wahid Kiram, fal itafadal siya na to maskura. Magsukol patuan muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammut taslimi ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم افتح على القائمين لنصرة دينك فتحا مبينا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga katutay manghuran mayok masuok amo hindi magbati laol di maraka mo nagpangadji labay raindi ha programa sin kita niyo Islam TV channels ni Nidal Islam Foundation. Alhamdulillah mga kakasi yari na isab kita niyo nakapagbakharom yan sarta insyaallah hahambuok na isab ding ha mga mawduwa amuin pagsawsawhan na to doon ini insyaallah kalu-kaluraman ini mahinang kato palita di hadunya lawi luba bangkitan niyo mui na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa ako makasud
pa mawdu' amon maba ko ibahagi kanyo harom yan. Itukbal ko na kanyo katan insa salaman sin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah-murahan bang maning kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi dihilan pa sin Allah ta'ala kusog iban kaya. Sarita patatapon kita niyo halaw sin pag-iman ibang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tungod si mawdu' yan niyo rake kita ang mga screen sin kamo hakabaybayan niyo. Biadiin sila siyo madya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matan niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu' ini mahaba ini. Harom ini agad di pa kita makasud pahambuk ding ang mga kalimat biya sin sila. In sila yung mataod. Biya diin sila. Hati niya mataod diyon mga sinip si manusia. Biya diin sila dia nagsumad dia sin Rasulullah. Insyaallah labay rin ang mga hadith. Iban sin mga riwayat kaya bay takato sin mga ulama sing kita niyo riha ka ma Islam. Hambukon na to yung mga sinip si manusia. Biya din in Rasul sallallahu alaihi wasallam di ma naglundang panon kanila nagsumadya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumagna dahil halong simbahay niya, pakaanakan niya, pawa simbahay niya, pa mga sahabat niya. In mga sahabat mataod din ang mga klase si manusia. Aun din kanila dayahan, aun kanila miskin, ang kanila mataod klase si manusia hambuok na to insyaallah in sinip si manusia biadiin in Rasul sallallahu alaihi wasallam di man nagsumad ka kanila. Sa hari pagitan yung makasud ha mga mawdu' amon nasabot tayan. Suway na to hatihon ummat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tawakan asal na to day sa hati ko kaya hatian. Mga ikaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam daran na to pagkarungukan ng mga ulama sing kita niyo ng mga magdadawa in siya ini qudwah sin ummat Islam hangkan na tagnaan na to in mawdu na to dom ini ar-rasulu al-qudwatul hasanah ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam al-qudwatul hasanah in Rasul siya na ini in qudwah sa rayaw-rayaw. In Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halawm sing kitab ni Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. وذكر الله كثيرا آية سورة الأحزاب umbul kau antagisa in Allah subhanahu wa ta'ala limpal ni halom sing kitab ni Al-Quranul Karim biyaitaan niya in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna ini in kudwa sing kamu amuna ini in kudwa sa rayaw-rayaw at tawakan suntuan sa rayaw-rayaw. Nasabot na to umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kalimat kudwa. Uning maksud sin pagyanon al-kudwa. Daran tayong pagkarungan. Law na uning maksud sin al-kudwa. Law sin mga sila, mga ulama, law na al-kudwatu ismun liman yuqtada bih. Ismun liman yuqtada bihi. In qudwa law na ngan isim. Ngan law na hahisiyo in uupihan. Yukal biya law na sing imian imian kita fulanun qudwa idza kana mimman yata'assa an-nasu khutahu. Biya law na sing imian inhikuan kudwa inhatihan niya long na dituhad to bang inkiaunan long na in mga manusia imuupi hakutaho hakignot kuhibal niya at tawakan nahibal sin tao yaon hatin in tao yung kudwa
wayattabi'una tariqatahu, serta ia akaran in tariqa imaagad imanu siya hatarika sin tao yaon in siya yat tulong na kudwa. So amo yat yung kudwa. Hati niya ismun liman yuqtada bih ngan hisiyo-siyo in uupihan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita sin Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunal tuod in kiaunan doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kudwa hasanah. Suntuan sa rayaw-rayaw, hati niya uupihan sa rayaw-rayaw. La syak, way pagduarwa, sababin siya Rasul. Amo in kaya pag-amanatan mama sa nisingkatan panghindo sin Islam. Makala min ummatin illa wa fiha nadhir, farman sin Allah. Way roon din ha mga ummat, sa hinggaon doon piyara Rasul. Kahinapusan ummat, wayroon na ummat mapuasin ummat ini amunin ummat si Muhammadun alaihi salatu wassalam piarain Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang Rasul in Allah subhanahu wa ta'ala in katan pamando panghindo tungod hikarayaw wa ummat ini dahil naman pagtuhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pakaradyaan pagdunya nila liyabay dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto imbiyayta sin Allah Ta'ala auntud suntuan sa rayaw-rayaw pa mga umat muslimin doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin mga magtatafsir ha ayat ini biya na sinambok alim sin Islam Ibn Kathir rahimahullah. Laong na hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah. In ayat inilaw na, amun ayat mulya ini, amun nasabot tayo doon. Siya na inilaw na in asal sa laggo-laggo, hati niya, hag. Foundation sa laggo-laggo, hatungod law na pag-upi, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi akwalihi. Hahimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alihi, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahwalihi iban singkatan kahalan kignot kuhibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati na yato in tafsir sin ayat. In ayat yad dumaba kita baitaan sin Allah Ta'ala amu ini in asalan in ayat na nunjo na may tai bilang dalil mahukot tartanto in Rasul sallallahu alaihi wasallam amun uupihan hakatan kignot kuhibal niya. Hahimumungan niya, hakakahinang niya, iwan singkatan, kabuhi niya. Uni makata pangadyan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pag-upi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukun hatambok para kala. Kabuhi sin Rasulullah, suway upihan sin umat Islam. Hahimumungan. Maghimumungan siya, asawan niya, ibutang tanan. Maghimumungan siya, anak niya. Magimumungan siya pagkahinamano siya, magimumungan siya katani ni suwayat upihan. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinasabot sinambok guru takay na hapatan Zakaria Muhammad amun hadith biyaita niya kain na innama buistu li utammima makarim al-akhlaq. Bunal tuodin ako diaak sin Allah Ta'ala na hinang siya Rasul ini hipang jukupi hadja sin pangaddatan marayaw. In manusia wayroon Rasul aun mga pangaddatan sin manusia marayaw. In Quraish aun mga pangaddatan nila marayaw. Kaya kilahan in hula Arab in sila karo kurama mulya bang in sila ma baying unot ay ni mulya ni patuan. Baying murahon. Pangaddatan marayaw kaya kilahan hula Arab. Hambok din ang mga taurayhan kanila. Tumulak in jamaa madto pahula Makkah. Ako hon sinambok taw rayhan ning katan pagtaon nga wakto ka maghadji ako hon sinambok taw. Mamurain taw Arab. Angkan na hambok din ang mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila in ako ini naraak sin Allah Ta'ala na hinang ako Rasul ipangjuko pi hadja sin pangaddatan marayaw. Hati niya ingkatan pangdaakan sin Islam. Ingkatan kabayaan sin Islam, ingkatan kakahinang sin Nabi alaihi salatu wassalam, hinang marayaw sabab ipang kumpleto, ipang juko pisin hinang marayaw. Sorry ha ini.
Aun mga pakaradyaan, uno'y kawajiban, dia din dagbos in pag-upi, hakarasulan, labiluwa ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laong na, fabihudahum iqtadi. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina hadahumullah, ulaika alladhina hadallah, fabihudahum iqtadi. وقد أمر الله نبيه بالاقتداء بالأنبياء من قبله. إن آية نسبت يد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى nagparman, أولئك الذين هدى الله. In mga sila yadto lang na, sila na yadto in kahidayatan sin Allah. Hisyo yan, mga kanabihan, karasulan na kauna rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabihudahum iqtadi. Hapanghindo si mga sila yadto, ya Rasulullah o Muhammad upikaw. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah Ta'ala paupihon ha mga nabi na kauna rin kanila mayta in sila yadto raakan sin Allah sabab in kakahinang piyang hindo nila pakauman ini kakahinang marayaw. Hangkan mismo Rasul dia aksin Allah Ta'ala paupihon ha mga kanabihan na kauna rin kanila. In kita niyo, umupi isab kita niyo, hanabi, amu in piyara marikato sin Allah, wayroon na rukaing amu na in Muhammad ibn Abdullah, dayang habang sa Quraysh, gimwa dayang haulara. Muhammad alayhi salatu wassalam. Tafsir si mga ulama, gaya na kan Ibn Kathir, haparman sin Allah Ta'ala, fabihudahum iqtadi. Qala Ibn Kathirin rahimahullah, ay inhatihan law na sin iqtadi wattabi'. Iqtadi wattabi'. Inhatihan sin iqtadi law na ittabi' agad kaw, upikaw. Hati ni hapamando si mga nakauna karasulan, kanabihan na kauna rin kay Muhammad, upikaw agad kaw. Wa idha kana hada amran lirrasul fa ummatuhu taba'un lahu. Faummatuhu tabaun lahu. Banglong na impakaradyaan yan, imparakala yan, daakan ha Rasulullah, in umupi hamanga karasulan na kauna rin kaniya, na laong na. In ummat niya, magad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magad ha uno-uno in daakan ha Rasulullah. Bimana, suwayra isab kita niya umupi hamanga kanabihan. Bunalimas alay ni. Nalilay ni si mga ulama al-usul. Ulama al-usul. Hal, makakuha ko manito din nga mo bilang faida. Hal, syari'atu man qablana, syar'una amla. Aw niya ng bukbab, ha usulul fiqh. Piaglilayan si mga ulama maingat ha usul. In syara, si mga ummat na kauna rin kato, uno syara pa sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In syara, sin mga umat na kauna biya sin Nabi Musa hibutang tana, Nabiullah Ibrahim, iban Nabiullah Isa, iban sin kaiba lang kanabihan, uno yadto, makira pa ba yadto, bilangon syara sin umat ini. Mataod ko sin mga ulama. In ikhtisar, biyahe nila nagto. Mawafaka syar'ana, bangin syara na kauna, nagmuwafiq, miyagad, wayroon nagdugtol iban syara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akarante. Bang aun syara dimugtol, di ta sila ito akaran. Inlabi awla akaran ta in syara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sing kaibanan, in kita magtawakuf. Ala kullin, lilayan si mga ulama. Arakala mapahamang biyadto, may takot to simod mat arakala mapahamang na to, mang biyadto, manjari kita mga syara na kauna. Bang in Allah Ta'ala imyan, agad kamo ha mga kanabihan na kauna rin kaniyo, inyan to mahaba ililay si mga ulama. Naam. Umusbihay ni umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laong na, aun mga pakaradyaan, wa minal umur allati amarana an naqtadiya fiha bi anbiya'illahi wa rusuli. Dahil ha mga pakaradyaan laong na, amu indiak kita nusin Allah Ta'ala umupi doon haon, hakanabihan na to, iban sing karasulan sing kita niyo. Labi luwa nin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Uno, insuway na tuupihan kanila. Laong na al-quwatu fi ta'atillahi wa ibadati. Upihan na to, biyadiin in kusog nila yadto pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan. Iban na pag-ibadat sin sila yadto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Awan mga pagkaradyaan, paupihan kato sin Allah ta'ala, doon biyadiin in kusog nila yadto mag-ibadat. Biyadiin in kusog nila yadto magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta kaw sin sira, basta kaw sin kabuhi sin kanabihan, biyadiin sila nagsacrifice sa pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alayhi salatu wassalam, amun suntuan sa rayaw-rayaw, nakaiyampon na sin Allah ta'ala, indo sa nakauniwa sin nakauli, bang muwassahun, biyadiin in kusog na magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, lando makajay. Hambok din nga mga dara ni pagriwayat, biasing kiyawaita sin Aisha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya tumahajud doon, kana tatawarram kadama. Biya sinamun manghuwag. Maglantop-lantop indugo. Simbitis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya tumahajud doon. Sabab sin haba, sin pagtahajud bang siya sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan sumambayang. Hambuk adlaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtahajud hambuk doon. Inambok sahabat, timindog hakit sin Rasulullah miyagad nagjamaa. 2 rakaat sambayang, hawak turun. Pagtakbir sin Rasulullah, Allahu Akbar. Pagbasa sin Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niyas sa Suratul Baqarah kung ako'y nalupa. Suratul Baqarah. 208 ayat, sampay na ubos. Pag-ubos sin Suratul Baqarah, alaw sinabok sahabi ni haparan niya, maray lang na sumujud ni Rasulullah. 5 madto pa suratun nisa. Wayroon da si mujud ni Rasulullah. Laong sinambok sahabat niyon dahil sin Rasulullah, maray lang na sumujud ni Rasulullah. Wayroon da si mujud ni Rasulullah, nagbalik mari pa surat Ala Imran. 2 rakaat sambahayang nagtahajjud ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pila juz. Dahil nga Suratul Baqarah, madto pa Suratul Nisa sa kira-kira 5 juz lawit, 2 rakaat, biyasa sin Rasulullah. In mga biya ini pakaradyaan, amo ini inday nga mga paupihan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabayaan sin syarata, amon biyadiin, in kusog nila, in lugto nila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalawang na, وهذه الصفة العظيمة من أبرز ما في حياة الأنبياء عليهم السلام حيث إنهم أكثر الناس عبادة. إن صفات inilaw na, uno sipat, amun makusog mag-ibadat, iban magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun na inilaw na in sipat sa laggo-laggo, dahil ha mga matampal sipat hakabuhi sin kanabihan. Sipat sa tampal-tampal hakabuhi sin kanabihan, biyadiin in kusog nila mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. So, subay na to iniupihan. Bangin sila tuan, iampun na sin Allah ta'ala yung pardusahan, nakauna iwan sin nakahuli, biyadiin ako iwan sin ikaw. Bang ikaw, engineer? Biyadiin na in ako iwan sin ikaw, barhajat kita ni kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Luwabang kita nuri gumading habay, sa hinggang kita nuri magdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan anak apu Adam pardusa. Ingkatan anak apu Adam pardusa. Sa inlabi marayaw pardusa, bang siya pati tawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurun min pag-ibadat, pakusugon min pag-ibadat. In pagsambayang mo, in pagjikir mo. Ingkatan, kahalan, dagbos yung pag-ibadat, upihan mo, wasahon mo, in kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kana, in wasiyat si mga ulama, law na hambo bab, dahil mga bab, tinalawang, diya diin tumatap yung pag-iman sarta kungusog, pagbasa mo, amon mamasa ka sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw mamaya humugot, in jantong mo ini. In pag-iman mo, pag-agama mo, basta kaw sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mataod mga misal. Biadin sila yadto na kananam kasigpitan hapag ibadat sa wayron na hinang pagang in kasigpitan wayron nila kiyato na yung pag-ibadat nila. Magbalik kita ng pasaman si Makkah. Biadin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya makad kaniya. Tinog nila yung pagtuhan nila pa Allah Ta'ala main kaning Quraysh yaw sila biyulaw yaw sila bibinasa. Sa wayron na hinang ito pagang hindi nila katunay pag-ibadat nila. Gumuhain Rasulullah ring habay biubutangan indaan tunok. Madtuin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Kaaba. Sumujud sumambayang dumatong inday ang mga sangi ni taumano siya ha Quraysh. Dahon inamon luon sin unta ini ang bago piyag sumbay hibutang doon hausin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaggo sinamon babat iban sin lungon-lungon sin unta hibutang hausin Rasulullah sampay ri na makatunga sin Rasulullah yadto na kaya nalulumos sin amuin luon lungon sin unta ayon natawa ka namon lawom sin unta sa way tunay ng katan pagang di ikapag ibadat si manusia ampay makasusa in zaman sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaon bang mo yanon pagsambayang ka ulong natuan busy ba ako yari ako office dinner yari ako naghindo yari ako nagmamastal yari ako busy ako bihain misan maggudo di na mainga ibutang tana imumuna kawaan pakatluan, pakaiman tahon, misan pagudo, amo pa kasambayang, di may nga. Unin dawa, busy ako, masigpiting kabuhi ko. Wallahi, hambok din ang mga himumungan ka ay nakita ko internet. Laong sinambok tawin ni, hambok alim ini. Pag-leave kaulaw na hainang mo, hangkapito, ingatayin sa bayang mo. Pag-leave kaw hainang mo, hangkapito, ingatayin sa bayang mo. Yung pangaso, nakapag-live ba ng buk Muslim sa babsadya ingat sin sambayang pagtuhan niya pa uway. Sayang mo ning gadjita. Sa panton, pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mo ni kataas mo, diha dunya labilwa mo ikaw padarat sin Allah. Amuray ni maramo mo ikaw padarat sin Allah. Rimahal kaan. Atub kaw sin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahab. Ammar ibn Yasir hawak to si Mud pa ka Islam. Kaya ingatan si Quraysh. Kaya ingatan si Abu Jahal. Kaya ingatan si mga nakura si Quraysh. Amun namulaw. Naminsan na Rasulullah. Ammar ibn Yasir wa si family hiyukatan hasukahan. Hina niya hiyukutan. Hiyama niya hiyukutan. Ammar hiyukutan. Rasul. Pila rin sahabat iwan si Rasulullah zaman na kauna. Lumabayin Rasulullah, kakitaan na yung sahabat niya. Yad tubibi na sa nakananam kasigpitan. Wayron mahinang sin Rasulullah. Amuray ni kaiyan sin Rasulullah. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakum jannah. Pagsabar ka mo, kamo mga family sin Yasir. Unal tuod, indaratungan yung sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wayron na hinang pagang in wayron nila kaya to kaya din pag-ibadat yung pagtuhan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumatong hi Abu Jahal di ako na inahiyam Ammar ibn Yasir pagkupur ko pa Allah ta'ala. Gaman luraan imbayo hi Abu Jahal di magkupur pa Allah. Di lumabtik indila sin pagkupur pa Allah. Unim mahinang hi Abu Jahal ka unim budjak ang panyadaplakan diha baba sin pusod ini ina sin Ammar ibn Yasir sampay lumabtik indugo mustak indugo ding hatian mawapat ina hi Ammar ibn Yasir. Way nahinang sabab, wayron kaya to kaya din pag-ibadat, din pagtuhan pa Allah, nahinang panagnaan syahid din ang mga babae di agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam iwasin kanabihan. Paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا sabbuta kanila o Muhammad pahatiha sila sinipon namo law sin Allah Ta'ala biakan Ibrahim Nabiullah Ishaq Nabiullah Yaqub
ulil aidi wal absar. Unin natin sin ulil aidi wal absar. Laong sin magtatapsir, biyan sin aki, sin ata al-Khurasani rahimahullah. Ulil quwwati fil ibadati wal ilmi bi amrillah. Hati niya, aun kusog hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasayuha sila o Muhammad, sabbuta kanila, patumtuma kanila umat mo. Inipon na mo, biya kan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishaq, Nabiullah Yaqub. In sila yadto amun aun kusog hapag ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in sila yadto aun panghati hapag Tuhan nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Laong sing Qatada rahimahullah, u'tu quwwatan fil ibadah wa basaran fid din. Yung mga tao yung tulong na amun hisiyabot sin Allah Ta'ala, ipasabot ha Nabi sallallahu alaihi wasallam mga kanabihan, in silayad to karihilan silayad tulong na kusog hapag ibadat, iban hapamaham hapag akama. Na. Ini karwa, amun upihan sin kita niyo ha kanabihan sin kita niyo. Kathratu dhikrihim lillahi azza wa jal wa shiddatu tadarru'ihim wa du'aihim lahu subhana ma'a quwwati ibadatihim. Hikarwa, kathratu dhikrihim lillah. Subay talong na upihan in hikarwa pagkaradyaan ini, in kanabihan mataod laong na impagtumtum nila pa Allah Ta'ala. Iban lando laong na inkusog simpagpatikupo nila pa Allah Ta'ala, iban panghinduan nila pa Allah, misan palaong na makusog na impag-ibadat nila pa Allah. In sila makusog na impag-ibadat, sa mataod pa impagtumtum, impagjikir nila pa Allah, iban pagpatikupo nila pa Allah, iban panghinduan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na suway kita niyuhiyad to. Misan kita niyo makusog na mag-ibadat, daran kita niyo lumabtik indila na to magsikir fa Allah. Daran kita niyo magpatikupo fa Allah. Daran kita niyo manghindua fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu yukthiruna min dhikrillah fi kulli al-awqat. Inki aunan law na si mga sila, piya taod nila impagtumtum nila fa Allah ta'ala katan waktu. Wa kanu yukhbituna li rabbihim subhanahu wa yatadarra'una lah. Inki aunan law si mga tao yato, kimukusog sila nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagpapatiko po sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'unahu du'aan mutawasilan. Nang hindua sila pa Allah, dahil hindua pag continue, amon dua continue. Wa ibugtuin sila pag dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, aun din ang mga kita ako, subhanallah, hawla Arab ba ito? Among mga tao, kaya hidayatan sila sin Allah ta'ala. Hataas sakatan, pagsakat, astaghfirullah, astaghfirullah. Pagparagan, subhanallah, walhamdulillah. Yaon, hapag-drivean, di magbugto yung pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, way nalimingkat si mga sipat bihad. Ito yung problema yung kita ini, sabab sinuway takiyabiaksahan. Way takiyabiaksahan, aun waktu, makatumtum hadya kita magjikir, magkita ko sa sumabay. Assalamualaikum, subhanallah, 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 subhanallah. Nag-usos pa kita. Di na agad mapinig yung subhanallah. Di pa talusog. Di pa talusog. Magbihad to pa. In matlub, hati na in kanabihan, hakatan waktu nila. Mataod, impagtumtum nila pa Allah Ta'ala. Mataod, impanghinduaan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simuda kasigpitan, simuda kasanyangan, dumuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buko namon subay at jahalom kasigpitan ang pagtaro mo apatuhan. Bang mayroon na kalagan ta, hikaubat ta sin problema in pag-agitalong tanatuhan na. Bang o masakit, bang di nakaubatan sin doktor, inakisindi ka ato, ipagtuhan na. Suway mo kumbihad to, ring hatag na pagkahinakusan, suway ikaw nagjijikir fa Allah, timutumtum pa Allah, ibanin ikaw rin mo fa Allah. Gumuha ko rin haway mo. Sabot ko si mga adab, sabot ko sin dua, pagtikang mo sin siki mo pa ko, Bismillah, hitawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jijikilan, sumod ka palang sin siyar. Sa palang sin siyar, sumabot ka sin jijikilan, hido, kayo mo sinakama mo Islam. Magpatilimon ka rin sa shaitan doon halam sin siyar yaon.
Pagwa mo rin halam sin CR. Sumabot eh, sab ko sin jisikiran, kuprana ka. Nakita mo, inlingkat sin aga ma Islam. Gumawa ka rin ha CR, magpaampun pa ka pa Allah Ta'ala. Mayta, biyasin sa kaulo, larong halam sin CR, magdusa ka. Sabi sa isa mo, sa satun na ka sin syaitan, jinisan ni matali mo. Napagwa mo, suwe ko imen, kuprana ka, kaampunan mo ya Allah, kaampunan mo ya Allah. Na, may ayat. In hikatu, law na khusyu'uhum mabuka'uhum inda dhikrillah. In mga kanabihan, upihan mo biyadin in khusyu' sin sila pagtag-ipon nila pa Allah Ta'ala. Sampay in sila hapagtangis nila bang hawak tumasabot doon kanila in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambok din ang mga sahabat kaya kilahan bakka. Sampay niyanan in siya bakka. Daran siya magtangis. Amunin Abu Bakar Siddiq. Bihanday sa Umar ibn al-Khattab. Sabab sin kamuha niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang masabot in kabasaran sin Allah. Tumangis imatay Umar ibn al-Khattab. Sampay lang sin nagriwayat. Aun na kita biya sa pantun lain. Dan di hamata sin Umar ibn al-Khattab. Sabab sin luha niya daran magtangis sin Umar ibn al-Khattab. Labi luba bang siya mamassa sin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bunal tuod lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunal tuod in mga sila matan nag-iiman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang hawak to masabbot in Allah Ta'ala wajilat qulubuhum. Damahon in jantong nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukha, yung pangatayan nila pa Allah. Nabihato yung kanabihan. Kanu yad'unahu raghaban wa raghaba wa kanu lana khashi'in farman sin Allah. Yung kiaulan sin kanabihan nang hindua sila pa Allah Ta'ala raghaba. Sabab simbaya nila haririhilan sin Allah. Wa rahaba iban buka nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu lana khashi'in. Iban yung mga tao yato nagkukhusyu' sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang na to, hambuk-hambukon biyadiin in khusyu' sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsamaya. Biyadiin in khusyu' sin Allah Subhanahu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban pagtangis niya bang hawak to, masabot yung kabasaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambuk buno, ilang misal, hawak to pagbuno ha Uhud, ha Badar. In buno ha Badar, jimato, bukon din ha mga intention sin Rasulullah, amuin maunin buno hadlaw yan. Tanda niya, wayron sila nagsakap amon magbuno. Wayron sila kimo amad to, patampat sin Badar magbuno. Sa doon mayan, nawayroon na long tamahinang sin Rasulullah, mataod na ato, sabab nakaingat in tao Makkah, miabot hangi mo in taod sin Quraysh sa zaman na kaunin Rasulullah tiyo-tiyo na. Duman so magbuno in Rasulullah, siya sayang in 5. Di murwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya kita sin Abu Bakar Siddiq, nagtatangis in Rasulullah, ibang pagyan niya, Ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabah la tu'badu ba'dak. Doon na pagbunuan. Long na ya Allah, bang mulang na jiwjana intumpukan ini, wayroon na makapagtag-ipon kay mo pasin ini. Yaon in Rasulullah nagtatangis sa adlaw yaon, sampay rimatong impartulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, hambok din ang mga misal. Daran ko pasabot. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak turong. Di matong imbilal ibn Rabah magtupabay niya. Hawak to subo-subo magbang pamasjid imbilal. Pagkadto niya, in Rasulullah nagtatangis. Hawak to subo-subo. Long na, mayog ki kaya Rasulullah. Uno long ning kaya tangisan mo ya Rasulullah. Uno long ning kaya tangisan mo ya Rasulullah. Long na ya Bilal, nagpaturun long nin Allah Ta'ala kako ayat dumyan at inakabi, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha.
Nagpaturon lang nin Allah Ta'ala ayat kako kabi kajuja na anlaw na hay siyo makabasta sin ayat ini wayroon siya nagtafakkur doon na ayat ini wayroon niya tiyali diyung dungan marayaw tiyali in ayat ini unin ayat yan amunyan hakahinapusan sin surat Al-Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil absar liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار timurunin ayat ini harum yaun nagdangungol in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtangis ang paiabutan siya sinambok sahabat niya kambilal nalong na kajujanaan hay sisi makawasan sin ayat ini wayroon siya nagtafakkur doon ha ayat yun. Nainyat to katan, suwayat to upihan sing kita niyo, ingkahalan sim mga sim mga kanabihan, labi lubain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parman Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati Adam. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إن mga sila yadto parman sin Allah hati na biyantog kato sin Allah Ta'ala in kanabihan in mga sila yadto amuin kaya nikmatan sin Allah Ta'ala roon kanila. Daing naman hakanabihan. Daing hakanabihan. Daing hanak apu Adam. Hati na kanabihan daing hanak apu Adam. Iban daing hamanga amuin. Nakaagad. Haadjong hinabiul lanuh. Wa mimman hamalna ma'anuh. Wa min dhurriyyat Ibrahim. Iban daing ha-family Ibrahim. Nabiullah Ibrahim. Wa Israel, iban sin Israel. Wa mimman hadayna, iban sin mga sila kaya hidayatan namo. Wajtabayna, iban sin napi namo ulaw sin Allah. In mga taoyat to, uning kahalan nila. Idha tutla alayhim ayatur rahman, bang mabassaroon kanila in ayat sin Tuhan Rahman, kharru sujjada, in sila yadto. Sumujud, magpatikupo sumujud, wabukiya, sarta tumangis sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang sila kasabbutan sin ayat sin Tuhan Rahman, yung kanabihan, iban sin mga manusya napi sin Allah ta'ala kahidayatan, iban sin mga amun na kaagad hanabiul lanuh, iban sin kaibanan mga manusya na sabbut, bang in mga tauyad tumawassarun kanila in ayat sin Tuhan Rahman, sumujud sila pa Allah, sarda tumangis sila, karena majugjug in jantong nila, simbuka nila pa Allah subhanahu. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله كي أونا رسول الله سيانا إن سبوغا بوغا ما نسيا فالله سبحانه وتعالى سيانا إن كبوغا إن لغي إن بوغا فالله سبحانه وتعالى sampai magpamong siya wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah ibutlong si Nabi alayhi salatu wassalam sapahan ko laong na. Ibot, sapahan ko. Bunal to din ako, umangan-angan ako, amun ako na inlawi, indamag, imbuka, dahin kaniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sampay raran siya manghinduan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin ang mga roan niya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan namu, ya Allah, amun ikaw im magpipinda-pinda sin jantong, patattapa in jantong kuro na pag-aamam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihadto in panghindua sin Nabi alaihi salatu wassalam. Dahil mga amun ini khas ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Limadha naqtadi bin Nabi? May ta kita niulong na hati niya umupi ha Nabi alaihi salatu wassalam.
may ta subay umupi in ummat muslimin hanabi alaihi salatu wassalam. Hati na niya ito pa kanabihan katan. Biada in dagbus in pag-upi na ito kanabihan. In ini pa nabi alaihi salatu wassalam. May ta subay kita nulong na umupi. Panagdaan. Lianna hayatahu hiya hayatu akmalin nas. Sabab long na inkabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya na inkabuhi sa jukup-jukup kabuhi manusia. Maglaki kaw ako, kita nyo katan, amun kabuhi jukup. In Rasul sallallahu alaihi wasallam jukup in kabuhi niya. Sabab in Allah Ta'ala, biya na sinhaun dimatong hadith, dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam imatud imanu siya. Imatud din Allah Ta'ala papiapan jari niya manusia, pajantong si manusia. Kita niya in Nabi alaihi salatu wassalam sa sutsi-sutsi pangatayan. Dahil sabab yan pini sin Allah Ta'ala hinang Nabi. Imatud na isabin Allah Ta'ala pa mga mahadya na manusia ipon sin Allah. Kita niya in kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sutsi-sutsi sa lanu-lanu jantong po sin Nabi hinang imang nga tauyad to sahabat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Ang kanin ini rad sa ini. Ang mga amuin magpamumong in mga sahabat na kupur. Diyan na si mga itikad si mga Shia. Law ning kasahabatan katan nagmurtad in hadith biyay ta kaina hama na niya Allah Ta'ala mismo in imatod pajantong si manusia kita in pangatayan sa sutsi-sutsi puasin Rasulullah amunay mga sahabat hinang yadto sahabat sin Rasulullah hasupaya tumuko ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ikaisa may ta kita subay magad ha Rasulullah along na in kabuhi niya kabuhi jukup-jukupan. Ikhtarahu Allah Azza wa Jal an ilmin wa hikmatin. Pinisin Allah Ta'ala labay rin panghati niya iwan sin hikmat niya. Wastafahu ala bashar. Pini den hasabarang si manusia in Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang Rasul. Fakana la budda an nata'arrafa ala hadhihi al-hayati al-mubarakah allati suni'at ala 'ainillah la'allaha an takuna nibrasan li hayatina wa najatan li ummatina. Sabab long na in Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana la budda an nata'arraf ala hadhihi al-haya al-mubarakah allati suni'at ala 'ainillah. Deng karna yan long na suwait kita imingat sing kabuhi amun mulya yan amuin piapanjari hinang sin Allah Ta'ala labay ring ha panghati niya. Labay ring ha panghati niya. Hatin Allah Ta'ala nagpi. La'allaha an takuna nibrasan li hayatina. Kalu-kalu ramalong na inimahinang nibras. Hati niya suntuan at tawakan amuin upihan sa rayaw-rayaw. Sin kabuhi sin kita niyo. Iwan najatan li ummatina. Sarta mahinang amun hika najat. Hika mulya at tawakan hika unutain najatin niya patuan. Hika lapas sin ummat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Na. Ini karwa. Ta'atan li amrillah. May ta kita mag-upi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sablong na iyan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bil iqtida'i bihi wa ta'asi bihadyihi. Hapag agad mo, hapag upi mo, ha Nabi alaihi salatu wassalam, hapag agad mo, hapamando niya, inyan to pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ayat niya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Subaylong na humali in mga sila. Amuin si musulang. Si musulang, haraakan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab lang si magtatapsir, in hadi ha ini, magbalik sa ini madto pa Rasulullah. Yatin sahih, yatin raji. Subay humali, warning din Allah Ta'ala. Subay humali in mga sila, amuin si musulang haraakan si Nabi alaihi salatu wassalam. Uno, an tusibahum fitna, indatungan sila fitna. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, aw yusibahum azabun alim, aw rumatong madto kanila in azab maulul. Hati naman kung ula-ula,
in magtinggal kaw sindakan sin Nabi alayhi salatu wassalam. Sabab inya tudo sa malaggo, sarta mahinang ito sabab hikaratong musibat pa umat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Bang taw nagtaat, abang taw imupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagtaat mo yadto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atiullaha wa atiur Rasul. Pagtaat kamo pa Allah ta'ala, sarta pagtaat kamo pa Rasul. Akaran nyo in daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikatu, law na liismatillahi lah, liismatillahi lah, lihifdillahi lahu, wa ismatihi lahu min az-zalal. Mainta kita subay umupi hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab law na in Allah Ta'ala priutikan niya in Nabi alaihi salatu wassalam dengan mga kalaungan. Hatungod pag ibadat. Ada pun ang pagkarajaan dunya, ang pagkarajaan magkalaw ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. In siya manu siya, innama ana bashar. Lawsin Allah. Lawsin Allah Ta'ala, baita isila o Muhammad bunalto din ako manu siya. In siya manu siya. Biada kato, magkaon, mag-inom. Hati niya, magkalaw siya, pagkarajaan, bukong pag-agama. Ada pun ang pag-agama, in iyan wahi rin Allah subhanahu wa ta'ala. In iyan wahi din Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na pagkarajaan pagdunya, imiyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabatan, antum adra bidunyakum aw kamakal. Kamu lang na, ha mga kasahabatan na iyan niya, kamu labi in pangingat niyo hatungod sin pagdunya niyo. Nabihayan, hangkan na hapagbuno ha Uhud, hapagbuno ha Badar, nagtartib manin Rasulullah simpagsahap ang musong na magbuno. Yaon ng Quraysh alupan, yari rin Rasulullah riha ini, habadar. Aun hambok din ang mga sahabat, pagtaon marihapol munzir pa mga kuya na lupa. Al-munzir, in al-munzir ini hambok din ang mga maingat, panday-panday kalapagbuno. Hambok sahabat niya makan. Pagkita niya sin pagtartib sin Rasulullah hapagbuno, iban sin paglag niya sin amon lokal, tumagda doon ho nimbuno, kita ni Webo kung luwal strategy ha pagbuno. Way siya nagdorwa, kaya to sinambok sahabat inin Rasulullah. Long na ya Rasulullah. Inhinang mo ba yan long na, uno ba yan long na, wahi na to din Allah Ta'ala. Hati na rin na yan man dyan mapinaraakan na sin Allah subay to din dagpo sin sundalo, sin mga sahabat, doon na siya rin na, kung na rin na kita man dyan lumawag, lokal tampat do kayo. Long sin Rasulullah. Lalong na bukon. Bukod lang na ininiraakan ka ako sin Allah. Tingnan, ingat to, hiinang na Diyos Rasulullah. Ingat-ingat niya, para kala. Long na ya Rasulullah, bukod lang na runhaning tampat malingkat pagbunuan. Dito lang na. Sa baon tuwig dito kupong. Hitaw talong na yung tuwig kupong hatay ko. Hasupaya on tuwig kapag inumanta. Iyakad sin Rasulullah. In istishar at wakan imbayta sin al-munzir ini. Danan para nahambok din ang mga sabab. Di maug im Rasulullah pagbuno ini. Na. Ada po na pag-ibadat min Rasulullah kaya protikan. Di magkalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di maglabtik indila sin Rasulullah hatungod pag-ibadat, hatungod pagtuhan bang bukon inya unwahi rin Allah subhanahu wa ta'ala. Di maglabtik ding hawanap sa niya. Malawang min Rasulullah inlawang niya yadto panghindo pa umat niya. Malawang din Rasulullah pag-ibadat, mahinang ito pang Hindu, supaya bang in ummat Islam, na kahinang sing kalawangan ini, maingat nila uwatan, biya din ni Rasulullah, nalawang. Ambok na, misal niya, may tanaaw ng pagsujud sa hawi. Hanggang minsan nagsambayang ng Rasulullah, juhur, maraming kisa. Pagsambayang niya juhur, 2 rakaat din na sambayang si Rasulullah. Nagjama siya yung imam. 2 rakaat din na sambayang. Na yung mga mga mano sa pagtapon surah, among nag-uus-us, pagsalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gimawa ni mano sa rin nga masjid. Duman hagwa, naghigong hakas na, ay kolong, ako siratis sala. Naghigong hakas na yung mga sahabat, ay talaw na, hiyaw po na yung sambayang. Aon may nakatala mong zulyadain, among tauyad pagtapon zulyadain, aon biya 5 malang pumahab-atik, Allahu alam, kaya ito na yung Rasulullah, aon nga Rasulullah, may ta. Hati na napinda na yung dagpusin sa bayang, himaw po na, nahinang na kumandora ka, law sin Rasulullah way, may talong nun yung jimato.
Nalaw na ya Rasulullah, 2 rakaat din nagsambayang. Inasambayang ta. Kaya tawag sin Rasulullah si mambayang balik. Sampay si mujud in Rasulullah sujud sawi. Hati na impaglaw sin Rasulullah na hinang syara. Bang yan to ay nalaw in Rasulullah. Di kita maingat. Himinang bang kita isab malaw. Hati na inyan hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikiyas ta narunaw ning katan. Nangkan na in kita niyo umat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Berhajat kita ni umupi hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sababin siya prioritikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaupat, wa fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam al-ibar. Hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamintangan malakko. Malakko pangadjian iwan pamintangan makawa sin umat Islam. Biya na sin agi ko kaina. Basta kau biadiin in Rasul sallallahu alaihi wasallam kimilal sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta kau biadiin in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piatatap ni pagtawid niya pa Allah. Basta kau biadiin in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia niya tinug niya in pagpatinog sin pamarinta zaman niya. Dia niya biadiin in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinang ning katan pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangadjian pamintangan hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Law na lianna fi dirasati hayatihi akbarul 'idhati wal ibar. Karena law na pagpangadji sin kabuhi sin Nabi alaihi salatu wassalam sa lagbo law na idhat pamintangan ibar iban pangadjian. Makakawa kita pangadjian pamintangan. Sawaun ma yata'allaqu bil imani wat tauhid. Sibu dalawng na amon koneksyon na pag-iman ni pagtauhid aw fi ma yata'allaqu bi akhlaqihi wa suluki ataw kan amon connected mo na akhlaq hasulok hapangaddatan hakaul piil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw bihadjihi wa manhaji ataw kan pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iman manhaj niya wa sabrihi ataw kan pagsabar niya hauno fi da'wah pagda'wah. Bang mo yun tumasahon makakawa ko pangadjian biya din yung Rasulullah si mabara pagdawa. Hangpo tagtutaw na makkabiulaw. Ingkatan, kasigbitan, nakalaway in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatahon nawapat in amaun niya. Amunday hatag na nagprotik ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. O simuno na isab, nawapat na isab in asawa niya. Amun financer niya zaman nakauna. Nasusain Rasulullah. Wayron pahimhugot tindawaron na Makkah. Innahinang sin Rasulullah timulak pa Taif. Kalu-kalu raman makabak dituhad tumabang kanya rin ang mga manusia. Umayupot kanya tumabang kanya magpalindog sin dawa. Pagdatong ni Taif, inhinang sin tao Taif gaman yura-gura in Rasulullah sampay riya aking mga bata-bata piyatilo in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simbato sampay nagduko in tikod-tikod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabing kisa. Ingkatan ini pangadjian mang muwassahum biadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wasira ma'al batil wa ahli iban biadin Rasulullah amuin nagluray iban sing kabatilan iban sing mga simusupport ha kabatilan ha kupor kaya kausan sin Rasulullah katan narauging katanen so inyadto bang muyad to wassahon mahinang muyad to pamintangan iban pangadjian ha kabuhi mo kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaw ha ummat Islam. Awan pa mga nakapin sa inwaktu ya mga tiyo-tiyo dokuman. Kaon ko dyan ang buki ni. Ubustang buson na to. Laong na, al-iqtida bin nabi syartul falah wan nasar. Al-iqtida bin nabi syartu al-falahi wan nasar. In pag-upi laong na hanabi alaihi salatu wassalam, syarat. Syarat sing kasanyangan iwan sindarauhan. Allahu Akbar. Malaggo sa inimumungan ini. Patuan? Malaggo inimumungan ini. Syarat. Insambayang mangmurihi ka tunay insyarat di tay maun. Insyarat sinsambayang suway ko mag-ayil. Suway ko magniyat. Suway ko marap pakibla. Bang tao si mambayang may ko ayil di ko tay maun. Bang tao mabaya daraugan di hadunya. Ya kau imaangot sin daraugan insyarat. Suway ko umupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. May hita inumat Islam di araw ka dyan nga umol pa umol. Sabab limak sunad siya pataas kaya lupahan insyarat in panagnan. Di ikaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mawa ko kasanyangan, di ikaw sabab syarat yung pag-upi mo hanabi alayhi salatu wassalam. Murah-murahan mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakahaba na yung waktu matan niya. Mga jatuh mga akaron kain na pasado ka patabi mga mabaya sa mga kubuson in long tapanagnan si maudo nato insyaallah next kalau makasud kita ha mga kay na maudo amon connected dalong ta ha maudo nato biadin sila riya nagsumadya si Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan way na ako biya mga naglilay pihaba continue kunadya sabab maba ako amon makakawa kita mataod misanda ko man long taamon lamha sabat sin Arab lamha bangman insyaallah aun makawa na to dengan Quran iban sin hadis Nabi alaihi salatu wassalam jazakumullahu khaira magmaaf na kuman bang omang himumongan namo ayron imamo papuntulan yura kuman in kami ini manu siya magkalong wa aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat pengajian na to waktu ini. Amin subay to dito maakad na to in amin binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ingkatan singkignot kahiban niya in yadto katantan kagunahan na to yadto agaron kadar kakausan na to karena amat ini kasampurna sin ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala batim panghindo ito bukun panghindo sin Rasul talik niya buat malaingkan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan Sheikh alhamdulillah nakatagna na kita sin amin long ta episode bago amoy in series niya insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod pa amin kudwa hasana ring Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mapatot na to kata ini upihan insyaallah ta'ala amin itokbal namo in kasila sa kanyukatan imalok ka mo waktu ini bukon sa jariha ini ula na to ini sampai na makalayo man to pa ula Arab ula Islam iban hauno na binaybayan nakaabot yung mga katawtay mga ulan na to labi-labi na yung mga sila simusukat kataan waktu insyaallah ta'ala na salam doa kaniyo sarta tukbal naman pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta day sabsing kamo amuin paranan long ta wala nabugto in programa na to ini miabot na sambil 2 tahun pasal sinamoy in pamaindog niyo kamo insyaallah ta'ala inyan Tuhan Rabbul Alamin dahil biya mga tumungbas kato taniyo in kami rin kayo makatumbas in kami na may tahadya isip mabaya lumamod kamo ukab in ni Daul Islam Foundation na tungod simparkala na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan ito na sa Jesay kalau ang kawayaan mo ay bisara sa pagkatang timpangantian na to ini palit bismillahirrahmanirrahim ya wayron nasad to patuan biya mga ka sumpat magsukol na dya pa mga kakasi long kari magbati laol pagkawa nila ilmo ang mga kawuruhan amon mari tumuyo naman kay Ilurimihil pangadjian kalu-kaluraman mahinang sabab hikaon tayaw sin pagdaawa insyaallah ihawla ta iwan damit yan magsukuri sa mga katotay manguranta mong biya suki-suki tarom ini pilairom na kuryar isab sila alupan din insyaallah yari dua engineer ini manambok ini dropman to sila ini insyaallah murah-murahan ng mantiya pagparakat yung kawit nyo katotay manguran engineer Rakib iban engineer Ruli masyaallah iban sin Dropman talong tahi Rashidi masyaallah so maray dito na dyan mga katotay manguran na murah-murahan sa kulo kairan maray dumuan na dyan kita pato sa kaparatul majlis ba doa ini kado sa kaparatul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin syukur